İmam Bukhari rahmatullah aleyhi bir dini übülöde türelgen. Atası İsmail ilimdүү adam bolgon. Atayın ilimdүү, apası takva uşunday bir jakşı übülöde türelgen. Demek jakşı übülöde türelgen bul nemat eken da. Baldarынан uşunday alımlar İmam Bukhari'ye okşogan alımlar çıktı. Bizim kitap tarihtarımızda, tarih kitaplarımızda İmam Bukhari'yi eskergende daima atasın, anan apasını eskerişet. Al kanday übülö bolgon dese dini, ilmi übülö bolgon. İlim algan, dinge bekem übülö bolgon. Anın İmam Bukhari'nin atası İsmail ibn İbrahim, Abul Hasan degen kunyası bolgon eken. İmam Bukhari'den başka negizi İmam Bukhari'nin ekele bir tuğan bolgon İmam Bukhari. Ahmet degen ağası bolgon, anan Muhammed degen Muhammed bin İsmail Bukhari. Ekele balası bolgon. Birok atası Abul Hasan dep jana ayttık ko, balası jok bolsa da bir başka at menen dele kunya koyulunat. Abul Hasan degen kunya menen belgili bolgon eken. Bul İsmail İmam Bukhari'nin atası çoğun alım bolup köptögön ilmi meclislerge oturup alımlardan hadis okup ilim ukkan kişi bolgon eken. Hammad ibn Zeyd degen çoğun alım var, şonu görgön adamlardan eken. Hammad ibn Zeyd'in ömür bayanı aytatırağımız Hammad ibn Zeyd ibn Dirham el-Azdi degen çoğun alım, allama, hafiz, şunday hadisleri jattağan kişi bolgon. 4000 hadisli jatka bilgen kişi bolgon. Kitebi jok. Kitebi jok. 179. hicratta bul dünyeden ötken. Oşo Hammad ibn Zeyd degen dağı ustazı bolgon eken İsmail'den. Anan İbnül Mübarek dep aytıp жүрөбүз. Abdullah ibn Mübarek, İmam Abu Hanifa'nın şakirti. İmam Abu Hanifa'nın şakirti. Ma kana yufti illa bi kavli Abi Hanifa. İmam Abdullah ibn Mübarek fatva berse jalan İmam Abu Hanifa'nın sözü menen fatva berçiken. Şunday bekem Hanafi bolan. Bir özü muhaddis, çoğun muhaddis. Oşo kişi menen eki kolda uçuraşkan eken. Oşo menen sıymıktanıp İmam Bukhari aytat. İmam Bukhari atası jönünde eskergende menin atam İsmail ibn İbrahim Abdullah ibn Mübarek menen eki kolda uçuraşkan eken dep sıymıktanı menen aytat. Sebebi eki kolda uçuraşı bul mene adepten bolat. İlgerki bizdin Orta Aziyadagı adep ahlaklardan da bir menen alımlar menen uçuraşkanda mene kılıp eki kolda uçuraşat. Hazır ele bir zaman gelip kaldı. Eki kolda uçuraşkanга dalil jok. Eki kolda uçuraşpaş kerek. Adepke dalil suralınbaydı. Adepke dalil gereği yok. Adepke senin kulk münözüңdün özü жетişti bolat. Kulk münözüң menen biröөнү ustazды urmattap жол бошотосуң, башка кыласың, ага ар бирине dalil жок. Şo İmam Bukhari'den atası İsmail ibn İbrahim, Abdullah ibn Mübarek menen eki kolda uçuraşkan kişi eken. Anan 179. hicrat yılga çeyin dep kelet kitaplarda Makkaga sapar kılıp Mekke Madinaga sapar kılıp kim? İmam Bukhari'nin atası. İmam Malik'ten hadis ukkan eken. İmam Malik'ten hadis ukkan eken. İmam Malik bin Anas'a İmam Darul Hicra Maliki maskavunun başçısı İmam Malik'ten hadis ukkan eken. Oşo menen biz mine İmam Bukhari'nin atası şunday takva, İslamga bekem hadis ukkan kişi bolgon eken. İmam Bukhari'nin atası başka biröөлөрдөн ilim alganda ne kılgan eken? Kitap жазган beken, je kандай kılgan eken dese, İmam Bukhari özü atasın eskerip şunday dep aytat İmam Bukhari. Men atam deyt. Özünün Tarihul Kabir deyen kitabı var İmam Bukhari'nin. Şol Tarihul Kabir kitabında atasın eskerip men atam İbrahim ibn İsmail ibn Mughira al-Bardizba menin atam talibil ilim bolgon eken. Özünün kitapları bolgon eken. Men atamın kitabından faydalandığım dep жазат. Atası Sufyan'ın Cami' deyen kitabından ustazlardan ukkan eken. Oşoga İmam Bukhari kuntu inde Abi Hafs Ahmad ibn Hafs İmam Bukhari aytat. Men Abi Hafs Ahmad ibn Hafs'ın aldığında boldum. Asma'u kitabul Cami'. Cami' kitabını okudum dedi. Kimden? Abi Hafs Ahmad bin Hafs'tan
Jami' Sufyan. Sufyan'ın Jami' деген китебі. Бұл біздің İmam Bukhari'nin kitabi da al Jami'. Murdagılar hadis жазса al Jami' деп ат қойышқан. Fi kitab validi dedi. Atamın kitabinden okudum dedi. Atasının kitabını İmam Bukhari giyin қолданған екен. Anan atası kaçan ölgöndüğü жөнүндө bizge malumat yok. Kaçan ölgöndüğü жөнүндө malumat yok bizde. Al эми İmam Bukhari özü atasını eskerip aytat. Men ошол Abu Hafs'ta oturup uqqanımda atamın kitabinden menin tuğulgan жылымды жазганын таптым deydi. Atası şu kitabını жазып koygan eкен Muhammed bin İsmail şunçanчı жылы мынчанчы жылы төрөлгөн депчи. İmam Bukhari atasından kitabinden ilim alıptır. Bırak özünden ilim algan mı albaganı boyunca bizim tarih kitaplarda malumat yok. Atası ölgön mezgilde İmam Bukhari jaş bolgan. Jaş bolgonduktan atasından ilim algandığı жөнүндө bizde ança malumat yok. Bir gana malumat var. Al malumat kaysı? Oşol Tarihul Kabir degen kitabında İmam Bukhari atasından bir hadis rivayet kılan. Atasından bir hadis rivayet kılan. Şonun için senadı muttasil bolup ali boluş üçün anan oşol janağı Abu Hafs'ka barıp atasının kitabından ilim algan boluşu mümkün. Atasından bir hadis rivayet kılıp Tarihul Kabir'de aytat. Kale abi deydi. Menin atam aytdı. فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار الوائدة والموؤودة في النار deyen hadiste atasından rivayet kılgan. Şu bir ele hadiste. Başka atasından rivayet kılgan hadis yok. Bu hadistin manisi бұл boyunca atayın жооптор жазылған. Бұл hadisті кантип түшүнөбүз? Жанагы исламдын башында, ислам келелекте адамдар кыз төрөлүп калса эмне кылган? Тирүүлөө көмгөн. Тирүүлөө көмгөн, намыстанып, анан бага албаймын деп, ошону gömgөн дагы, анан көмүлгөн дагы тозокто деген hadisти рivayet кылган. Бирок буну алымдар чечмелейт. Эмне себептен gömgөнгө аял ал bir çoğun günah kılıp atat. Gömülgöndön emne günahı var. Al boyunca hadis kitaplarında özünçe toktolup ne? Özünçe mani veririz. Al cennetu tahta aqdam ummahat. Beyiş enelerin tamanın astında dedi. Onu İslam gelip bizge ayaldardın urmatını jogorу koydu da ağa çeyin oşentip kız törölsö menen kılıp turgan tirүүлөө gömüp turuşkan. Anı İmam Bukhari'nin atası İmam Bukhari yaş mezgilinde bul dünyadan ötkön. O sagir. Andan keyin bul İmam Bukhari özünün apasının kolunda çoğ oygan. Apası da öte takva, uşunday bir түнкү намаздарды, tahajjud намаздарды калтырбай окуган ушундай таква аял болгон. İmam Bukhari'nin apasının atı kim ekendigi биздин tarih betlerinde жок. Кайсыл жерде болсо İmam Bukhari'nin apası da öyle gelet, бирок эч кандай бизге маалымат жок аты ким экендиги. Ошон үчүн кээде арабтар эмне аялынын атын айтпайт. Умму Muhammed'in enesi деп коет. Атын айтканда намыстанышат. Андай бир жана сатирирак болсун деп, жабыгыраак болсун деп аялдардын атын айтышпайт. Ошонун сыңарында мүмкүн ошол себептен İmam Bukhari'nin apasынын аты бизге эмне келген жок. Кайсыл жерде окусак эле İmam Bukhari'nin apасы деп айтып келинет. İmam Bukhari'nin bir tuğan agası Ahmet деген agası болгон. Wa kana asannu minhu. İmam Bukhari'den biraz yaşı ulurak болгон. Wa taraka walidul Bukhari li ibnihi mirasan halalan. Alımlar aytat, şol atası İmam Bukhari'ga adal peşene terminen tapkan akçanı taştap ketken deydi. Oşonu menen sarıptap, ana mene ilim alıp İmam Bukhari bolgon deydi. Şonun için biz akçanı uyga taap kelüyle maksat emez. Uyga alıp kelgen akça adaldan boluş kerek. Bizdin baldarыбыздан İmam Bukhari'ge okşogon alımlar çıkış üçün. Baldardın tamağı, ayaldın
үй бүлөдөгү жеп аткан тамактын адалдыгы эркектердин мойнундагы милдет. Таза тамак алып келүүсү. Качан гана таза тамак желингенде анан ушундай имам Бухариге окшогон балдар өсүп чыгат экен. Имам Бухари рахматуллахи алейхинин атасы таштаган акчага мударабага берип иштетишкен. Мудараба деген нерсе исламдагы бир соода бар. Эки тараптан бирөө акча берет, экинчи тарап иш кылат. Анан түшкөн акчаны келишип бөлүп алат. Бирөөндө акча бар, бирөөндө кызмат бар. Акчаны берет, ал иштейт, анан ортодон түшкөн акчаны тең бөлүшүп, ошол өзлөрүнүн келишкен нерсесине карап акчаны бөлүп алышат. Ошентип имам Бухаридин апасы мударабага берип, ошондон түшкөн акча менен имам Бухариди баккан экен. Апасы ушунчалык такыба болгон дейт. Ушунчалык такыба болгон, имам Бухари жаш мезгилинде көзү көрбөй калган. Имам Бухари жаш мезгилинде көзү көрбөй калганда түндөлөрү тахажжудта колун көтөрүп ыйлап дуа кылчу апасы. Аллахым менин баламдын көзүн бер, кайтар деп. Себеби имам Бухаридин келечекте ушундай аалым болушуна апасынын көзү жеткен чыгар. Дуа кылчу экен. Анан түшүнө Ибрахим Халилаллах түшүнө кирип, сенин кад раддаллаху аля ибнике басараху, сенин балаңдын көзүн кайра кайтарып берди. Эмне себептен? Ли касрати букаики ау ли касрати дуаики. Сенин көп ыйлаганыңдан же болбосо көп дуа кылганыңдан Аллах Таала сенин балаң Мухаммад бин Исмаилдин көзүн кайтарып берди деп Ибрахим алейхиссалам түшүнө киргенде, түшүнөн ойгонуп туруп баласын караса, баласынын көзү көрүп калган болот экен. Ошого аалымдар айтат, имам Бухаридин апасы ушундай аулия, салиха аял болгон дейт. Дуасы менен баласынын көзүн кайра кайтарган. Имам Бухари рахматуллахи алейхинин бир агасы бар дедик, Ахмад деген агасы бар. Анан имам Бухари үйлөнгөнбү, үйлөнгөн эмеспи, ушул боюнча міне талаш, тартыш маселе бар. Имам Бухариди үйлөнбөгөн аалымдардын катарына кошушат, көп аалымдарчы. Себеби анын үйлөнгөн эмес, убактысын бардыгын илимге сарптаганда. Бирок имам Бухариден бир риваят бар. Менин бир аялым, анан жарияларым, жанагындай күн аялдарым болгон деген риваят, сахих риваят бар. Демек, имам Бухари үйлөнгөн, аялы болгон, анан ошо менен эле бирге жариялар да болгон. Жария деген жанагы күн аялдар. Бирок аркасынан бала калган эмес. Эч бир тарыхта имам Бухаридин эркек да болсун, кыз да болсун, эч кандай бир тукум калган эмес. Эми имам Бухари качан төрөлгөн? Имам Бухари рахматуллахи алейхи атасынын жазып койгону боюнча Вулида яумул жума. Жума күнү жума намазынан кийин төрөлгөн экен. Шаввал айынан 13 күн өткөндөн кийин. Шаввал айынан 13 күн өткөндөн кийин 1194-хижратта. 1194-хижратта төрөлгөн экен. Туфия сана 56 сана 56 ва 200 256 жылы өлгөн экен. Аша 62 сана 62 жаш, пайгамбардын жашын жашаган экен. Имам Бухари боюнча айтыла турган сөздөр көп. Анан ар бир сабак учурунда башкаларда дагы айтабыз. Имам Бухари кантип өлгөн, кайсы жакка сапар кылган, аларды кийинки сабактарыбызда токтолобуз. Эми имам Бухари кантип илим талап кылып баштаган? Имам Бухари кантип илим талап кылып баштаган? Имам Бухари жаш кезинен эле жаттоо күч болгон ал киши балада. Жаттоосу өтө күчтүү болгон. Мүмкүн ошол көзү көрбөй калгандыгынан бир себеп дейт. Себеби көзү көрбөй калгандардын жаттоосу күчтүү болот, Көзү көрбөй калган адамдардын жаттоосу күчтүү болот. Зейини күчтүү болот. Ошого имам Бухари жаш мезгилинде көзү көрбөй калгандыгынан уламбы, же Аллах Таалага ушундай бир атайын бир өзгөчөлүк бергенби биздин үммөткө ушундай үлкөн китепти калтырыш үчүн? Жаттоосу өтө күчтүү болгон.
İmam Abu İsa Tirmizi, Sunan Tirmizi degan bizning kitebimiz var go, oşonun muallifi eesi İmam Buxariyning şakirti bolgan. Oşol aytat: Kana Muhammad ibn İsmail inde Abdullah ibn Munir. Abdullah ibn Munir degen bir alimdin aslında okup atkanda falamma qama min indihi, sabaqты bütüp çıkıp ketip atkanda aytkan eken: Ey Aba Abdullah, ey Abdullah'nın atası, seni bul dünyöge bir körköm, bir sulu kılsın seni dep dua kılgan eken. Anan İmam Abu İsa Tirmizi aytat: oşol Abdullah ibn Munir'in duası kabul bolsa gerek. İmam Buxari İslam tarihindagi en bir körköm insan boldu dedi. Şunday bir Sahih Buxari'de yazıp dedi. Abu Sa'id Bakr ibn Munir degen okuçularından biri aytat: Sami'tu Muhammad ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughira al-Ju'fi yaqulu: Kuntu inde Abi Hafs Ahmad ibn Hafs. Abi Hafs'ın canında bolçum deptir Muhammed İmam Buxari ya. Bu Abu Hafs'ı bilesiniz mi? Abu Hafs'il Kebir. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'nin şakirti. İmam Abu Hanifa'nın nevire şakirti. Oşol Mavara Nahır'dan, bizim bunu Orta Asya'nın Mavara Nahır deydi. Oşol jaktan gelip Kufaga barıp Muhammed bin Hasan Şeybani'den ilim alıp anan kayra bizim Orta Asya'ya gelip Hanafi mazhabını tarqatkan insan. Abu Hafs. Ha? Abu Hafs Ahmad ibn Hafs. Ha? Men oşonun sabagında oturdum dedi. Asma' kitab-ül Cami'. Cami' Sufyan'da oturganımda famarra Abu Hafs ala harfin. Okuvatı bir tamgaradan Abu Hafs meni adaşıp ketти dedi. Men kitabımı qarasam, menin kitabımda al aytılgan masele жоқ dedi. Anan men ayttım dedi. Ustaz, bu bunday жоқ эле го dedim de, eskettim dedi. Bir jolu, iki jolu eskettim dedi. Üçüncü jolu aytkanımda fasakata suway'atan, biraz toktop turup kaldı dedi. Şeyh, ha? Toktop turup kalıp, sonra kalı men hada. Bu kim dedi, men onda otkan. Dedi hada İbn İsmail ibn İbrahim. İsmail ibn İbrahim'in balası Muhammed dedi. İmam Buxari dedi. Abu Hafs ne dedi? Huwa kama qala. Şul bala aytkanday dedi. Men adaşıp kalıp şu bala aytkanday dedi. Vahfazu fa inna hada yawman yasiru rajulan. Bunu balanı istep kalgıla dedi. Bir günü gelip bu erkek bir şunday bir elder sıymıktana turgan adam bolat dep aytты dedi. Hakikatta İmam Buxari elder sıymıktana turgan adam boldu. Oşol mezgilde yaş bala mezgili boldu. Abu Ja'far Muhammed bin Abi Hatim el-Warraq el-Nahwi degen İmam Buxari'nin şakirti İmam Buxari'ye sura uzattım dedi. Keyfe kana badu amruka fi talab el-hadis. Hadis talap kılıp kantip başlagansın. Oşol maga aytıp berçi. Sebebi menden kийинкилерге oşol tarix bolup kalsın dep şakirti kimden suradı dedi? İmam Buxari'den suradım dedi men. Sen kantip ilim talap kılıp başlagansın, kanday oldun? Oşol surap koygon eken, İmam Buxari жооп берген eken, azır biz okup anan İmam Buxari'yi tanıp atabız. Sen kantip ilim talap kılıp başladın, kanday bolçun degende İmam Buxari aytты: Ulhimtu hifzul hadis. Men jaş mezgilimde ele hadis jattoogo mende bir şunday bir özgöçölük boldu deydi. Men Kuttabda жүрgөнүмдө deydi. Kuttab degen ошол кичинекей медресе. Мурда Kuttab деп койгон. 10 жашка чейинки балдар ошо Kuttabda окуган. Башталгыч исламдагы негизги нерселерди окуп ошол Kuttabda илим алышкан. Men Kuttabda илим алып жүргөн мезгилде эле hadis жаттоого менде ушундай bir мүмкүнчүлүк болуп баштады дейт. Andan keyin janagı Warraq Muhammed bin Abi Hatim suradı dedi. Oşonda sen kança jaştın? Oşol kança jaştın dese 10 sinin av aqal. 10 jaş, 10 jaştan kişinerak boşum. Mesela Kuttablar 10 jaşka çeyin okuydu. 10 jaş, 10 jaştan jaşırak boşum dedi. Thumma kharajtu min al-Kuttab ba'da al-10. 10 jaşka çıkkandan keyin Kuttabdan çıktım dedi. Al jerge özüme layıqlı ilimde algandan çıkıp faj'altu akhtalifu ila ad-dakhili ve gayrihi.
Дахили деген bir алымга сабактарына жана башка алымдардын сабактарына 10 жашыман баштап сабактарга катышып баштадым дейт. İslam tarixinde Ad-Dakhili деген alım kim ekendigin hiç kim жазбаптыр. Ошол мезгилдеги bir ilim bergen bir alım bir boldake bolsa gerek da. Dakhili boyunca hiç kандай malumat жоқ. İmam Bukhari aytат, men başta 10 yaşımdan başlap Dakhili jana başkalarga barıp ilim alıp başladım dedi. Anan ошол Dakhili bir gündörü adamların sabak berip jatıp dedi. Sufyan an Abi Zubeyr an İbrahim hadis ayttılar. Sufyan as-Savri an Abi Zubeyr an İbrahim. Sufyan Abu Zubeyr'den Abu Zubeyr İbrahim Nakhai'den hadis dep aytıp atsa İmam Bukhari ne dedi? Palançanın atası Abu Zubeyr İbrahim Nakhai'den hadis uqqan emes ko dedi. Anan көңүл бурбады dedi. Себеби Abu Zubeyr İbrahim Nakhai'den Abu Zubeyr деген şakirti жоқ. Бирок жанагы şeyh Dakhili эмне деп атат? An Abi Zubeyr an Sufyan an Abi Zubeyr an İbrahim dep hadis aytып атат. Ошол жерде İmam Bukhari анын катасын билип калды дагы, паланчанын атасы Abu Zubeyr İbrahim Nakhai'den hadis uqqan emes ko dedi. Fantaharani beni kagıp koydu dedi. Sen otur sen bala dedi. 10 yaştagı bala da kagıp koydu dedi meni. Fakultu lahu qara balanın erjiröktügün qara 10 yaştagı bala. İşenbeseniz özünüzdün o kitabınızın originalı barбы? Aslı nuska barбы? Negizgi nuska? Nuskanızды qarap чыгыңыз dedim dedi. 10 yaştagı bala. Qarap чыгыңыз dedim dedi. Anan ordundan turdu dagı girip kitabın qarap çıktı. Fadakhala ve nazara fihi thumma kharaja. Barıp girip kitabın qarap çıktı da faqala li kayfa huwa ya gulam? Bala sen qanday dep attın gala? Ne dedin? Dediler. Siz aytkanday Sufyan al Abu Zubeyr'den Abu Zubeyr İbrahim Nakhai'den emes. Bu jerde Abu Zubeyr'de siz adaşıp kaldınız. Sufyan an Zubeyr ibn Adi'den dedi. Abu Zubeyr degen menen ökömünen ne kılıp aldı? Alıştırıp aldı. Ne dedi? Huwa Zubeyr ibn Adi dedi. An İbrahim Nakhai'den. Sebep İbrahim Nakhai'den Zubeyr ibn Adi degen şakirti var. Degende fakhada qalama minni menin kolumdan kalemdi aldı dağı özünün kitabını oңдоду deydi. Dakhili çoğun meçitte sabak berip atkan adam İmam Bukhari ошол mezgilde kança yaşta? 10 yaşta. Faqala sadaqt. To'g'ri aytding debdir. Shu sen aytganda ekan Abu Zubeyr'den emas ekan. Zubeyr ibn Adi'den ekan. Men atı o'xshash bo'lganlikdan biraz adashib kettirmen dedi. Ondan keyin İmam Bukhari aytdı. Ошол mezgilde sen kança yaşta eleң? Sen Dakhiliga shunday жооп qaytarıp anın kataсын okup atsaң, ошол mezgilde sen kança yaşta eleň? 11 yaşta olmuşum dedi. Ошол mezgilde İmam Bukhari 11 yaşta ekan. Falamma ta'antu fi 16 yaşka çıkkanda hafiztu kutub İbn Mubarak ve Vaki ibn Jarrah. 16 yaşka çıkkanda Vaki ibn Jarrah'tın kitabın jana Abdullah ibn Mubarak'tın hadis boyunca yazgan kitabını jattap bitirdim dedi 16 yaşımda. Ve araftu kelam haulai dedi. Munolardan, falançılardan sözlerindagi iliminde aldım dedi. İmam Bukhari rahmatullah aleyhi baştalışında kim Abu Hafs Kabir'den ilim algandığı jönündө malumat geldi go. Jaş mezgilinde biraz ilim algan, biroq kийинчерээк ilim algandan keyin sırtqa çıkıp ilim alganda Abu Hanifa'nı jaktırbagan ustazlarga jolup kalgan. Abu Hanifa'nı jek көргөн ustazlarga. Alar ошо daim söylөгөн Abu Hanifa'nı jamandap жүрүp, ошондон İmam Bukhari biraz tasirlengen. Ошого Hanafilerge bolgon İmam Bukhari'nin oyu biraz neme, ha? Ошон үчүн Raf'ul yadayni fi salah namazda kol götürüp oku boyunca atayin kitap жазган. Hanafilerge жооп катар. Biz Hanafiler koluz götürüp okuyuz da. İmam Bukhari Qiraatu khalfal imam деген kitap жазган. Al ne degeni?
имамдын аркасында жамаат менен окутканда Фатиха окуш керек деген. Бизде Ханафи мазхабта окулмайт, а? Ким окуса, кээ бир риваяттарда намазы бузулат дейт, макрух болот дейт, а? Ошо имам Бухари Ханафилерге бир аз неме болот, ошон үчүн бул жерде не дейт? Арафту калам хаулай. Ханафилердин да кээ бир китептерин окудум дейт. Ошондо 16 жашында Ханафи китептерде башында эмне илим талап кылып баштаган мезгилде Ханафилерден илим алган. Ошон үчүн кээ бир имам Бухари Ханафи болгон дейт. Башталасында илим талап кылып баштап аткан мезгилинде не болгон? Ошо Ханафилерден илим алган. Анан кийин жана устаздардын негизинен Ханафилерге болгон бир аз туура эмес пикири болгон. Ошон үчүн mo Sahih Bukhari биз окуй турган китепте 17 жерде Ханафи мазхабына жооп беретинде жазган. Ханафилер мындай дейт, биз мындай дейбиз деп. Алардын айтканы туура эмес деп. 17 орунда. Бирок имам Бухари рахматуллах алейхтин сөзү, сүйлөгөн сөздөрү баягы Орто Азияда алынган илим да, адеп ушунчалык жогору. Бир адам жөнүндө жаман сөз сүйлөгөн эмес. Имам Бухари хадистерди ровилерге жана хадисти риваят кылган адамдарга баа берген адам болгон да. Бир жалганчыны көрсө, ал паланча кеззаб деп арабча жалганчы деп айтпастан эмне деген? А? Фихи назар. Муну адамда бир аз неме бар, ушу сөзү бир аз карап чыгыш керек деген. Кеззаб жалганчы деп айткан эмес, ачыктан ачык. Фихи назар деген. Бунда бир адам даиф болсо, алсыз болсо, паланча даиф деп айткан эмес. Эмне деген? Таракуху. Адамдар аны таштаган, анын хадисин алган эмес деп айткан. Имам Бухари да мунау китебинде, Sahih Bukhari'de 17 жеринде имам Бухариге имам Абу Ханифа мазхабына рат берген жерде эмне деген? Ханафилер мындай дейт, же болбосо Ахлур Рой мындай дейт. Эмне айтып атпайбы Ахлур Рой депчи? Калам хаула. Ахлур Рой деп айткан. Же болбосо эмне? Ханафилер дебестен Кала бa'дун нас. Кээ бир адамдар ушундай деди, биз мындай дейбиз деп, адеп менен. Ханафилер мындай деди, же болбосо Вахабилер мындай деди деп биз айтып жүрөбүз, дароо эле? Жок. Адеп менен, а? Кээ биркилер Кала бa'дун нас. Кээ бир адамдар ушундай деди, бирок биздин далилибиз бул андай эмес, алар айткандай эмес деди. Бирок Имам Майдани деген биздин Ханафи чоң алымыбыз чыгып, ошол 17 маселенин бардыгына жооп берген. Имам Бухари, сен урмат кылабыз, илимиң жогору, бирок Абу Ханифа сенден да жогорураак. Муну маселелерге биз минтип жооп беребиз деп Имам Майдани Абу Ханифанын ошол 17 маселесине жооп берген. Аны биздин устазыбыздын устазы Абдул Фаттах Абу Гудда рахматуллаху алейхи тахкик кылып китеп кылып чыгарып койгон өзүнчө. Ошол арафту калам хаулай дейт. Мен тигилердин сөздөрүн дагы ошо мезгилде окудум дейт. Сумма харajtu ма умми ва ахи Ахмад ила Макка. Андан кийин 16 жаштан өткөндөн кийин апасы менен анан агасы Ахмад менен Маккага ажылык сапарына чыктым дейт. Андан кийин ажылыгыбызды бүтүргөндөн кийин менин агам Ахмад апам экөө кайра Бухарага кайтты. Мен ошол жерде илим талап кылып калып кеттим дейт. Ошон үчүн бир бала өзүбүздүн балдарыбызбы ушундай бир илимге кызыккан жаш мезгилинен билип калса, ага эмне шарт түзүп бериш керек. Илим алам деди, илим алганга уруксат бериш керек. Ошол жерде апасы жок, мен менен кетесиң дебестен, макул илим алсаң 16 жашында. Сен илим ала турган болсоң, анда калгын деп, апасы менен агасы Ахмад каяка? Кайра Бухарага кайтып келди. Ва тахаллафту фи талабул хадис. Hadis talap kılış üçün, hadis ilimini okuş üçün apam menen Ahmad'dan ben bölünüp kalıp kaldım deyt. Falamma ta'antu fi 18 18 yaşka çıkkanımda ja'altu usannifu qadaya sahaba ve tabi'in. 18 yaşka çıkkanda ilim alıp kitap yazıp başlagan. Sahabalardan jana tabi'inlerden maselelerin, ömür bayanın, kaçan törölgön sözlerin menine yazıp başladım deyt. وذلك أيام عبيد الله ibn Musa. Ubaydullah ibn Musa деген ең оболқо чоң алымдардан, сахабалардан, табииндердин өмүр баяндарын ең оболқо жазган адамдар ошол. Ал айтты, ошонун мезгилинде мен деле жазып баштадым дейт да. Ошондо Имам Бухари 18 жашта болгон экен. Ва саннафту китабут тарих.
Tarihul Kabir деген kitabın 18 yaşımda жаздым deydi. Tarihul Kabir деген şunday çoğun kitap. Hazır жаңы basmadan tahqiq менен сонун болуп чыкты. Илгерки mendegi бар нусха eski болчу. O немеде Мисирде басылынган. Ошондон бери эч ким кызмат кыла эле жакында ошол жакшы болуп басылып чыкты. İzzâke inde kabri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi layali al-mukmira. Qaysil жерде жазыптыр? Пайгамбарыбыздын жанында, Мадинатул Мунавварада, inde kabri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыздын кабырынын жанында дейт. Пайгамбарыбыздын кабырынын жаны берекелүү, береке түшкөн жер. Ошол жерде жазылган китеп да берекелүү. Анан кабырга зиярат кылдык, анан кабырдын жанында дуа кылдык десе, анан кээ бир биздин мусулман бир туугандар эмне ширк кылып атасың дейт. Мына Имам Бухари ошол Tarihul Kabir'di Peygamberimizin kabrının janında oturup жазыптыр. İmam Az-Zahabi rahmetullahi aleyhi Siyar A'lamun Nubala деген kitabında aytat, İmam Karhi jönündө ömür bayanını aytıp atıp, İmam Karhi kabruhu ma'rufun. Anın kabru bir yerde belgilүү, adamdardın bardыгы bilet. Ad-du'a'u inde kabrihi mustajab dedi. İmam Zahabi aytat. Karhi деген şunday alım var. Anın kabri belgilүү. Ad-du'a inde kabrihi mustajab. Anın kabrında turup Allah Taala'dan dua kılsan, duan kabul bolot deydi. Şunday berekeli orunlar var. Salih adamlar var. Oşolordun kabrının janında, oşolordun janında Peygamberimizin janında kılıngan dualar kabul bolot. Hem kebirkiler üşentip neme kılat da bir daraktın gölökösünde oturup Allah'tan dua kılıp atsan, daraka sıyınıp atat dep jaman gümende bolot. Kabırın janında Allah'a dua kılıp atsan berekeli orunda kabırga sıyınıp atat deydi. Çok anda emez. Kabırga musulman sıyınbayt. Musulman Allah'a sıyınat. Birok şunday orunlar var, dua kabul bola turgan orunlar. Misalı, Al-Multazam, Makkabadağı, Hajar-ul Aswad menen eşiktin ortasındağı boşluk yer. Oşol jerge barıp, oң jağыңızды dualga koyup, kolunuzdu жазıp, dua kılsanız, dua kabul bolat. Dua kaytarılbayt al jerde. Al-Mizab, Kabanın çorgosu var. Çorgonun astında kılıngan dua kabul bolat. Şunday orunlar var. Allah Taala şunday bir orundardı kılıp koygon. Hajar-ul Aswad, Karataş bara, oşol jerde kılıngan dua, Tawafta kılıngan dua, Safa Marwada çurkap ketip atıp dua kılıngan dualar kabul bolat. Şunday orunlar var, dua kabul bola turgan jer. Ansıgarınday Peygamberimizin kabrında da kılıngan dualar kabul bolat. Al Peygamberimizin kabrı berekeli kabr. İmam Bukhari men şu Peygamberimizin kabrının janında turup Tarih деген kitapты жаздым. Azırkı alımlar aytat, Tarihul Kabir'de kitap insan жазган эмес дейт. Şunçalık күчтүү жазылынған 18 yaşında жазган. Al belki İmam Bukhari'den ihlasının tüzdüğünden ekincisi ошол berekeli jerde жазылгандыгынан болуусу толук мүмкүн, ha? İmam Bukhari aytat, İmam Tarihul Kabir'de alımların ömür bayanlarını жазганда, har bir alımdın özünçө mende bir kıssa şunday angemeler bar bolчу дейт. Har bir alım boyunca bir kızıktуу kıssalar bar bolчу дейт. Бирок kitap uzarıp ketpesin dep men oşonun bardыгын жазбадым дейт. Караңыз, İmam Bukhari kандай ilim talap kılıp başlagan, yaşından başlayıp ilim talap kılıp 18 yaşına çıkkanda ne kıldı? Kitap жазып, kitabı elge dünyoga tanıldı. Суроо жооптор 8'den 15 ötkönde. Ha? Boptu, суроо жоопта kılabız inşallah hazır. İmam Bukhari'nin hifzi jönünde söz söylesek. İmam Bukhari'nin hifzi kanday bolgan, ha? Jana ayttık, jaş mezgilinden hifzi şunday күчтүү bolgan. İmam Bukhari'nin Muhammed bin Salam al-Bikandi degen ustaz bolgan. Al-Bikandi. Oşol Bikandi biz azım o Sahih Bukhari'de okup atkanımızda köp gelet al-Bikandi, al-Bikandi, an-Bikandi, ustazdan rivayet kılan hadisler. Oşol İmam Bikandi Gevükler Beykandi de Turas Bikandi, ya kesra menen. Bikandi aytat, özünün kitabı varken hadis жазган kitabı. Oşonu İmam Bukhari'ye berişken. İmam Bukhari
шакирти мына китепти бир сыйра карап чыгыңыз. Эгер ката боло турган болсо ошол жерге бир белги коюп коюңуз. Мен риваят кылганда туура эмес нерсени риваят кылып албайын. Сен бир аз карап не кылып кой? Белгилеп кой. Имам Бухари дейт, мен ошонун бардыгын карап, алейкумассалам рахматулла. Карап, белгилерди коюп, мына сахих, бул даиф деп белгилерди коюп бердим дейт. Кийин айтат, ошол Мухаммад бин Салам Бейканди айтат, китептерин кийин оңдогондо радиял фата лам ярда фата деп жазып койгон. Радиял фата деген, фата деп Имам Бухари жаш бала да, фата деген араб тилинде жаш бала деген. Радиял фата, жаш бала ушул өкүмгө разы болду деп жазып койчу экен. Сахих, Имам Бухари ушуга разы болду. Лам ярдал фата. Ал фата жана жаш бала мына хадиске ынабады, мен да ынабайм. Бул хадис даиф деп жазып койчу экен, ошондой. Андан сурашкан экен, "Эй, фата ким? Сен айтып аткан фата ким? Айтып койчу бизге да." Десем не дейт экен? Ал Мухаммад бин Исмаил ибн Ибрахим ал-Бухари деп айткан экен. Имам Бухари рахматуллах алейхинин дагы жаттоосунун күчтүүлүгү боюнча бир кысса өткөн. Ошол кыссаны дагы айтып өтпөсөк болбойт. Имам Бухари рахматуллах алейхи Багдадка барган мезгилде Имам Бухари ошондо жаш мезгили 20-нын тегерегиндеги жигит Бухара немеге Багдадка кетип атканда Багдадтагы аалымдар топтолуптур. Топтолуп Имам Бухариди бир сынайлы дептир. Бул чын эле ушинтип эле Имам Бухари укмуш, анын жаттоосундай жаттоо жок деп эле макташат. Бир карайлычы, бир текшерип көрөлүчү, кандай илими бар экен, кандай экен ал деп 100 хадисти даярдашып, 100 хадистин 100 алымга 10 алымга 10дон бөлүп берди. Сен 10 хадис аласың, сен 10 хадис аласың, сен 10 хадис аласың, сен 10 хадис аласың. Эми бул хадистин санады деген жанагы хадисти риваят кылган адамдарды. Анан матн деп коет, пайгамбардын сөзү. Бул пайгамбардын сөзүн башка бир санатка жабыштырып, аны тигил жака жабыштырып, аралаштырып 100 хадисти даярданып туруштур. Имам Бухари келсе бир көрөлчү, Имам Бухари кандай экен деп. Келип Имам Бухари келгенден кийин сен келип калсың, куш келдиң. Биздин ушундай суроолорубуз бар хадистерде. Шуну бир карап берсеңиз десе, Имам Бухари өтө мутавади болгон, мындай. Жаш балдар мындай неме болот го, катуу, ал өтө кичпейил болгон. Анан эмне дейт, отуруп, макул сурагыла дейт. Ан фулан анна наби саллаллаху алейхи ва саллам кала. Бул хадис кандай десе, билбейм. Биринчи адам 10 хадисти бүтүрөт. Бардыгына Имам Бухари жок, билбейм. Ошентип жанагы 10 адам 100 хадисти бүтүргөндөн кийин эми токтоп тургула. Сен айткан, сен 10 хадис айттың, паланча түкүнчөдөн. Сенин санадың мына кишинин матыны. Сенин санадың жолдогу ровилерин онун немеси. Жана калбырда буудайды иргегендей кылып 100 хадисти өзүнүн ордуна койду дейт. Анан адамдар ошого эмне кылып таң беришип, анан эмне чындыгында аалым экенсиң деп аалымдыгына моюн сунушту дейт. Бирок ушул кысса, ушул аңгеме бардык тарых китептеринде айтылат. Бирок бул кыссанын чында болгонбу, болбогондугунда бир аз күмөн бар, Себеби хадистерди антип экзамен үчүн, бирөөнү сыноош үчүн минтип аралаштырыш жакшы эмес. Аны ошо аалымдар билиши керек эле. Бул хадисти, бунун санадындагы ровилерди башканы коюп адаштыруу, же болбосо бир адамды эмнени билет экен, билеби, билбейби деп суроо сураш арам деп айтылат шариятыбызда. Бирөөнү сынап суроо арам. Адепсиздик. Бирок эми ушундай кысса болуптур, кандай десем, биздин тарых китептеринде, мисалы үчүн чоң тарых китептеринде, мисалы Тарихил Багдад, Имам Хатиб Багдади ушул кыссаны айтат. Негизи бул Тарих Багдадтын туура аты эмне?
Tarih Madinat Salam. Анан кыскартып тарих Багдад, Багдадтын немесин, тарихын жазган. Же болбосо андан башка Таhdibul Kamal fi Asma'ir Rijal деген китепте имам Миздин китебинде да ушул маалымат келет. Siyar Alam Nubala деген китепте дагы келет. Бирок бизге жетип келген чынжырчасында бир проблема бар. Биз хадис окуп аткан адамдар ошол кайсы нерсени айтсак туура эмесин, туура эмес деп айтышыбыз керек. Бул деген нерсе имам Бухаридин жаттоосу начар экен дегенге алып барбайт. Бул кысса, бул аңгеме болсо болгон чыгар, бирок мынчалык даражада эмес. Себеби буну бизге жеткизген санадында кичине не бар, мушкил проблема бар. Бул кыссаны, бул аңгемени ким риваят кылган? Ibn Adi деген чоң bir muhaddis alım rivayet kılgan, özün Al-Kamil fi Duafa деген kitabında. Al-Kamil fi Duafa деген kitabında. Ne deyt? Oşonu rivayet kılganda an aşyahin lehu, menin şeyhlerim aytты deb rivayet kılat. Эми бул кысса болуп калган болуусу да мүмкүн да. Болбой калганда болушу мүмкүн. Жокко чыгарбайбыз, бирок ошонун бизге жетип келген санадындагы проблеманы айтып коебуз. Эми алымдар ушундай риваят кылып тур. Андан жаман деле риваяттар бар таксырып. Пайгамбарыбызга атайлап хадис койгон жалгандан, пайгамбарыбыз айтпаган нерсени пайгамбарыбыз мындай деди деп айткандар да бар. Булго имам Бухариге айтып атыптыр. Пайгамбарыбызга айткандар бар. Куранды өзгөртөбүз дегендер бар. Ошолор тарыхта жазылып калды. Жазылып калгандыгы эми ушундай бир жазылып калды. Аны биз окуп атканыбызда эмне иргеп, карап, анан туурасын митип ала беребиз. Эми ушул санадында Ibn Adi özünün Al-Kamil fi Duafa kitabında menin şeyhlerim aytты деп туруп ушу кыссаны айткан. Ушундай Багдадта ушундай окуя болду. Анан алымдар айтат, ал şeyhler ким? Hadis iliminde Cerh ve Ta'dil iliminde mubham деп коет, белгисиз адамдар. Ал şeyhler сикабы, сика эмеспи? Чынчылбы, чынчыл эмеспи? Ал şeyhler кимден уккан? Уккандыгы чынбы? Биз билбейбиз. Анан ошондон улам мунун санадында majhul, белгисиз адамдар болгондуктан буга биз эмне басым жасайбыз. Эми бул хадис эмес. Бир шариаттан өкүм алына турган нерсе эмес. Ошентсе дагы биз багы талибил илм катары багы Бухари деген үлкөн китепти баштап атабыз, сабак беребиз деп, ушундай тонкий нерселерге да токтолуп айтып кетишибиз керек. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, мындай жалпы адамдарга мунун пайдасы жок. Биз айтып кое беребиз. Бир мезгил келиши мүмкүн, мына жазылып атат, бир мезгилдеги бир алымдар, биздин кыргыздар окуп калса пайдаланышы мүмкүн. Ар ким өзүнүн кадырына, өзүнүн илимине жараша пайда алып кете берип, биз сүйлөп кое беребиз. Ошол şeyhler ким экендиги белгисиз. Бул биринчи проблема. Санатта ошол риваят кылган жерде ровилер деп коебуз. Эми кыргызча эмне деп айтабыз? Ошону бизге риваят кылган адамдар, белгисиз болгондон кийин ал аңгеменин чын эместигине бир аз күмөн жаратуу болуп калат. Ушул окуяны болгондугуна. Экинчиден, бул ушундай бир чоң иш-чара болсо, ушундай алымдар топтолсо, имам Бухари исимби имам Бухари барган болсо, аерде имам Бухари келди дегенде жөн эле 100 000 адам имам Бухариди көргөнү келет. Жөн эле. Эми ушунча адам ошол окуяны билген болсо, эмне себептен Ibn Adi'den башка эч ким риваят кылбайт буну? Бир эле Ibn Adi эле şeyhleri men de риваят кылды. Эмне себептен бул көп жолдор менен келген эмес? Мен катыштым, имам Бухари деген келген экен, анын ушундай бир экзамен кылышты, имтихан кылышты, ушундай окуя болду деп башка жактан бизге эмне келбеди? Жолдор менен келбеди. Ошого бул нерсеге басып жасабайбыз. Анан убакыттагы ар бир 100 хадисти айтып бүтүш, анын санаттарын, ровилерди айтып, ар бирине жооп бериш үчүн кеминде 10 саат убакыт кетет. Алар намаз окуган эмеспи, башка кылган эмеспи, дараткана барган эмеспи, ал жөнүндө маалымат жок. Ошон үчүн бул кыссада бир аз эмне
neme var. Bırak oşentse de İslam tarihinde bul İmam Bukhari'din şunday bolğondugu jönünde bardyk rivayet kılıp gelet. Oşentse de bizim ne tonki jerin, mınday tonki degen mine mınday nazik yerlerini aytıp ötkönübüz jakşı bolat inşallah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bir kança jolu Bagdad'a girgen. Anı adamlar oşo Bagdad'da geletkanda İmam Bukhari geletat dep atayın özünçe tosup alışkan. Kança jolu Ahmad ibn Hanbal'a, İmam Ahmad ibn Hanbal tanıyoruz da 4. mazhab eesi. Oşonun İmam Bukhari şakirti bolat. İmam Bukhari Ahmad ibn Hanbal'a kança jolu men Bagdad'da joluktum dep aytat. İmam Bukhari şunçalık özünün ustazını urmattagan Ahmad ibn Hanbal'dı. No sahih kitapты жазып durup, anan Ahmad ibn Hanbal'ga alıp bargan. Ya İmam Ahmad ibn Hanbal no kitap жаздым, şunu bir sıra qarap beresizби dep. Qaraganda bir hadislerine men makul emesmin. Sen sahih kitap жаздым dep atasın. Muno hadisleringde men neme kıla albayım, makul bola albayım. Kalgandары jakşı degen. Biroq İmam Bukhari emi senin oyunu da urmattayız. Bu hadisler mende sahih dep oşol hadislerin bardığı Sahih Bukhari'de kalgana. Ja'far bin Muhammed Qattan İmamul Kirminiya. Kirminiya'nın imamı Ja'far bin Muhammed aytat. Semi'tu Muhammed ibn İsmail yaqulu. Muhammed ibn İsmail İmam Bukhari'nin aytkan uqtum dedi. Ketabtu an alfi şeyhin ve aksara. Jana mingden go'rak şeyhlerden hadis ne kıldım? Rivayet kılıp hadis yazdım deydi. İmam Bukhari'nin ustazı 1080 ustaz bolgan. 1080 ustaz bolgan. Özü aytat men 1080 ustazdan hadis yazdım dedi. An kulli vahid minhum 10.000 ve aksar. Ar birinden 10.000'den köp hadis. İmel estetiniz ha? 1080 adamdan hadis yazgan bolsa, ar birinden 10.000'den hadis yazıptır. Emi kaysıl hadisти yazgan bolsam, anın rovilerin sanatların göz aldığımda şu Fatiha'day turat. Jatka bilem. An şunçalık ne? İmam Bukhari'nin hifzinin güçlülüğünde. İmam Bukhari'nin daim kitaplarının oңдоп, kalemlerini uçtap bergen Varrak degen şekilti var. Oşol aytat, "Qultul İmam Bukhari, İmam Bukhari'ga aytdım" deydi. "Tahfazu cemi'a ma adkhalta fi musannafatik." Özüңdün kitaplarına girgizgen hadislerin bardığın şu jatka bilesinbi? dep suradım dedi. Qala la yakhfa aleyha cemi'u ma fiha. Andağı kitaplarımı özüm yazgan kitapları köp. Hazır İmam Bukhari'nin atayın kitaplarına gelebiz. Kança kitabı var. Emne degen astagfirullah. Kança degen kitapları yazgan köp kitabı. Her bir kitabı 10 tomdan. Oşonun içinde kança degen hadisler var. Men deyt, her birin birden